Kubli pi barong ipriang subhai pi shkring ketuk kubor mata ka janmit shobing ya sedang tungnya pai shkimat ki bakongsan. Lakot nyau lak prapu arajar rius pa nyongut ki nongpang naka covid khat kendai ha India sakat kendai ngut ki bayok pang ha Meghalaya. Bu mau nongrem Menteri rang Pakdu Kari Narendra Modi ya ka projek umbam ha Manipur lingba ka video conference. Penbena containment area ke Sarkar ya ke Lumpengat Blok B ha Shillong. Bat Sngokia ke Sarkar Jela halor ke Jingbam Lek Bha ki Skul Harilum Garo. Kibuar ki babanya ke Sarkar kemi kalau ong ba kembah nyolak prapu arajar nerus pa nyongut ki briu ki belasyak ta ke Jimpang coronavirus ki lakot pura hadu menta. Bat dakani ke jingdan jong ki briu ki belakot nakate ke Jimpang ha keleng saudong kari kelong henru pulai point kat pra nak ke shispa katanat kakot ke kia ke Sarkar kemi hene kasngi kalau ong ba kadon arp knai hajar san punyongut ki briu ki balayo ekani ke Jimpang ki lakot hakini ki arp sau kenta ki belak lej yang menta ke jingdan jong ki nongpang ki bedang don hapeng ke jing sumar hapo India kelong saulak arpun riu hajar shispa henru punyongut ha Meghalaya ki don kat kendangut ki blasyak ta akani ke Jimpang heni kasngi bat kumta ke jingdan jong ki nongpang ki badon hapeng ke jing sumar kalong saus pa sau pra ke jingdan jong ki belakot no nakate ke Jimpang hapo ke Jela kalong prapu arngut. Menteri rang Pakdu Kari Narendra Modi hene kasngi ulabu imau nong लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इम्फाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी. Ke Sarkar Meghalaya kelak penpena containment area ni containment zone ya kat tu kat ni ki Jaka hapok ke Jela hadin belak lap ya ki briu ki pasyak ta ke Jimpang covid kat kendai. U director ketenat health services u Dr. Amanwar ula ong ba namar ke jingkiu ya ke jingdan ki nongpang covid kat kendai ha keleng saudong kari lum Khasi ba jentia ke Sarkar kelak rai ya ki babun ki Jaka kum ki containment zone. Ke Lumpengat Blok B ha Shillong kelak syak penpena kum ke containment area hadin belak lap ya saungut ki briu ki belasyak ta ke Jimpang covid kat kendai hinin kasngi lingba ka random testing. Haswa la dep ruban penbena containment zone ya ki kat tu kat ni ki Jaka ki bahap apo ka East Jaintia but West Jaintia Hills. UDHS MI ulaya thuru ban nakaliang katanat kandang yach kemat hakaban penlong ki random testing ha ki Jaka kum hadau ki lambat ki wei ki Shnong hasilin ter ki Jaka kaput pat ka Bangladesh. The containment zone at Amlarem has already been notified or is in the process of being notified by DC West Jaintia Hills, and the containment zone in East Jaintia Hills has already been notified by the Deputy Commissioner of East Jaintia Hills. Hakanu lo cakap bobo nilai random test ngilapet yang ketika lumpangan ro nila orang menginlai random test but sakoi ke lumpangan ro ngiladap kan declare ke tu ke block 2 ke containment area kalau akan ni ke notification ba yang ketika block 2 berang po lumpangan New York South Lake case ketu ngila declare ke containment area. Habapai ke result SSLC ke bak embos kadang supen benasyen ke jingdan ki kena ki bapas sa ketika examen kalahir sa ka sanpo point line na ka shispa ke ka bak hampen kuslai kalong ba amdan ka weiru ka district na po Rilum Garo ka belasaki saupo na ka shispa ni Shajrong ka balapai habapai ke kindon kena ki bapas habakren halor katay Menteri katanat pulih putih uba lakmen rumboy ulayathu ba ka Sarkar Jela min haus nam baladep kala ya chakmat hakabay day bat ka jingkmi benya halor ka jinghyar ki jingdan ki khna ki bapas haki school Harilum Garo haka exam secondary school living certificate but high secondary school living certificate ubat remboy lo ong ru ba ka kaipot ka kedaw ba ka jingbam le ba jong kini ki school kadai namar ka jingbam biang ki jingdan jingem bat kinong hikai ki patebet nalor kani upan jingkershan ru na kitu ki badan ka jingsokya na ka bentaban pin bet pin biang ya ka tanat pulia. There are some schools that do it is that the teachers
the infrastructure is not good, and sometimes the teachers is not. So these are the maybe one of the contributor. But in general, that is only very few schools. But why all over Karo Hills, not only in SSLC, even in the class 12 also, this is a very sum for us. But it is also the duty of the citizen, the school management, and the society as a whole to help the government so that we could streamline as much as possible. DHS MIU Dr. Amin War ukermen scam ba ka jingdon jong ki bapang COVID khat khandai ha ka jela kabla kiu stat kat banang mi kisngi shen kan sa herno tat hado andala khangdam ya ki khrdop rung nado ka arphlai trik ulo ong ya katai haba jubab ya ki jingkli ba lanu ka jela kan yu ka jingduna haba phai ki jingdon jong ki nong pang COVID khat khandai Dr. War ulo ong ru ba ka jela kala saki ya prapangut ki balayo ekani ka jingpang shi senyo bat kumta ka jingyo jingkot ru kan long hakanik hi ka ju karukam da ka babenrap ba ya minta ki jingdon ki babun ki balayo ka jingpang ya kani ka jingkot apo ka jela haba jubab ki jingkli ka bai desh pang ka plasma treatment ha ka jela Dr. War ulo ong ba kani ka jat jingsumar kan dei tang na ka benta ki to ki bashitom jurba ula benrap syusyu ba kani ka jingsumar ka dei ka bala ai da ka mon snobha bat lada unu ukwa ban sya sumar hakani karukam udan kamru ban le da ka mon snobha. My assessment is that I'm always optimistic. I don't want to see any peak. I would like that it should flatten. It should flatten by now because see we have got say about 80 cases at one go at one shot. Now these 80 cases will recover in one shot. And see we are getting a lot of recoveries from civilian side and from BSF. So this number will come down, and when we lock down on the 23rd midnight, then I think it will ease up. Nakadaw ka jingslap ka baklem sange shu ka jingdan jang ko hakadam yam kala nang kiu stat kat nang yat mi kisngi kumta ki bor badai kmi jong katanat Meghalaya Power Development Corporation Limited MEPDCL ha yam kila tre shitam ting e ban pelat na kanu ka jingja ka babu jingma ya ki patba haka bayadai bat kani ladap ban pelat ya ko bun sin mentau benai haka ju kapor ladap ru ban pelat ya ki kendon pentrikam haka district level syaki block development officer u deputy commissioner bat ki dorbar senang nakaliang ka Meghalaya Power Development Corporation Limited kala pharu ya ka jing pentep ling baki SMS syaki nong song senang haka bayadai bat kapor jong ka jingkiu bat ka jing pelat na marya kini lapit tu man la ka steng kenta. Kaladon ka jingtua kendo ka bajur hinin kasngi haka surak ba NH40 ka badan hajan ka jaka jungok kai ha yam kani ka jaka them ka judan ka jingtua kendo na kapor sa kapor ka babu jingmai kinong lek nong wan bat kinong yat nong yeng katkum ka kubor blayok lum syam ladon kanu ka jingja bas ngosi bat labu ru iki tanat trafik ban penyat yaki kali. Mentapat ngepet choy ki jinglong jiman jong ka sunbring ha Shillong ka jing shet kalong 4.2 degree Celsius pat ka jing kriat kalong 4.1 degree Celsius ka jing skam ka haw kalong prap kendai na kispa ka por minstep pat nyopu pran na kispa ka por janmit ka sunbring kandum lo a Shillong pat ki jaka ba marjan kandan ru ka jing hap slap ba malumala Shoban penkut nya phai biang sesien chikimat ki bakongsan lakot nyo lak prapu arajar nruspa nyo ngut kinong pang nakakuwat kat kendai ha India sakat kendai ngut ki bayok pang Meghalaya. Bu mau nong rim menteri rang badu kari Narendra Modi ya ka projek umbam ha Manipur lingba ka video conference. Penbena containment area ka sarkar ya ka lumpengat blok B ha Shillong. Bat sngokia ka sarkar jela halor ka jingbam lebha ki skul Harilum Garu. Ti perlok ka tungi lapoi sa bukut jong kani katuk kebor jong im ta ka janmit hadu bina syam yang bat pi lasai ka sngi kublai pi baro.
Share. Has everyone understood? Good. Very good. Let's do it again. When an earth